Divan rojan de gavek û Kurdistan TV saliya da xwe pîroz dike gelek pirs têne serê pispor û bînerên Kurdistan TV. Çi duwarê medya Kurdî de bi giştî û çi jî duwarê Kurdistan TV de bi taybetî. Diyograma kar û xebata Kurdistan TV çawa çe? Di ku da Kurdistan TV serket û di ku da jî ser neket? Medya Kurdî bi giştî xalên lewaz tê de çi ne? Medya Kurdî ta çi radeyê dikarîbû xweşhezbayetî rêzgar bike? Nivîsîngehên Kurdistan TV li gelek welatên cîhanê çêbûne ta çi radeyê Kurdistan TV dikariye xwe bigihîne Kurdên revendê. Di hindir sala bihûrî de me jê kesayetiyên curecur pirsîbû ka karê medya Kurdî û karê Kurdistan TV çawa dinirxînin. Serokê berê yê beşê Kurdî di Radyoya Dengê Emerîka de di derbarê bilindbûna çawaniya kadrên ragihandinê de û pêşketina şêweyê karê wan da geşbîn bû. Di destpêkê de bi imkanên gelekî kêm çend kanalê Kurdî ku hatine damezrandin, yani KTV, Kurdsat, hinek televizyonê dî, MTV wê çaxê hebû, bi fîdakariyekî zêde ya karmendê wê merê dibîne ku roj bi roj ber bi pêş de diçe. Ev yek. Di do gelekî dilxweşkerê ji min re ku ez niha dibînim û me di dengê Emerîka de gelek cara bas dikir. Merê karibe nifşekî nû ji rojnamevanê Kurdî divan kanala de, çi kanalê radyo de, çi rojname de, çi televizyonê de perwerde bike ki bibin karmendê profesyonel. û ez niha bi rastî ji ber welê min got ez gelekî dilxweşkerim ew kêmasiyên ku berê hebûn, yani çi di redaksiyonê de, çi di birînê de, çi di pêşkêşkirina birname de, çi di kwalîteya resma de ez dibînim ku roj bi roj ber bi pêş ve diçe û niha merê kare bê tirs bêje ku bûye kadroyekî profesyonel di piraniya kanalê televizyonê Kurdî de. Bêguman mesela mumkin e televizyonê hizbî bin yan serbixwe bin, ewaya meseleke lê ez bala xwe didême ku gelek rojnamevan û redaktorê bername hewl didin heta ku ji wan tê bi rengekî objektif, bi rengekî hemereng dîtin û boçûnê cihê pêşkeş bikin, lê hîn gavek zîdî jê re dibe. Gavek û dezgehên ragihandinê awêneya sîstêma birêvebirina civakê ne û Başûrê Kurdistanê hewl dide gav bi gav dezgehan ava bike û wan dezgehan xurtir bike, di wê bawerî de ku civakeke durist bi dezgehên durist dikare birêve biçe. Gelo ta çi radeyê medya Kurdî ji çarçoveya partiyên siyasî ber bi dezgehbûnê ve diçe. Karmend û bêjerê Radyoya Dengê Şoreşa Kurdistanê di vî warî de gelek hêvî hebûn. Kurdistan TV peyama çînetewî herêmgiranî heye. Sefîrekanî sefîrî baş in. Rast e kem û Kurtî heye. Bi taybetî lew axirî oxirê Kurdistan TV wekû caran nimeye. Renga zor pêş neketiye, renga tozek gar abîto duawa. Belam legal ew ji em Kurdistan TV'm li rûyî netewiya zor pê giring e, zor pê dîsan derên herêmgiran kanalê Zagroj bi şikilê bi heq ew jî dewrê xwe kiriye, rêxwe kirtewê gelî Kurdistan, Kurdsat, NRT, çê KNN her yek bi wê dê belam bedaxwe ege bêye wekû derê temhîsî bike, lêçî bide her yek xizmetî xwe dike. Min ew naye. Min demê Wezaretê Roşnbîrî Hikûmetê Herêmê Kurdistan karî xwe bike, her çî karî roşnbîrê bidirêtewî, ragihandin ba hîzbekan bo xwe ragihandin bikin. Boya temenayê min ew ye, xewnî min ew bû, yani zor îşman kar kir. Ew dezgahê, ew îmkaniyeta maddiyê, dezgahê serdem heytî li nav yekîtîn îjtîmanî, yan dezgahê aras heytî li nav partî, yan dezgahê mûkiriyan heytî, yan xendan heytî, bawer ke roşnbîrî nîtî. Temenayê min jî ew ye wekû pêşmergek herdebî war ji bo min.
دەبی وابم تەمەنای من ئەوەیە بەرەو حکومەتی بچین بەرەو دەوڵەتەکی مؤسساتی بچین بەرەو ئەوە بچین کە ئێمە پاش 50 ساڵ کە نەڕێن 20 ساڵ حکومەت و چیان نەکرد تەمەنای من ئەوەیە هەموو شتێک لە قارە بدەن لە پێناوی یەک خیتابی یەکگرتووی نەتەوەیی یەک ڕاگەیانی موحەد با خەڵکیکە پرۆپاگەندە لە خۆی بکە احتیاتی بەڵام خیتابە قەومیەکەمان یەکبی تەمەنای من ئەوەیە. يعني بما أنا تببي بچند سال بري باش بويه يعني تشجواري مثلا جمارة وان تشجواري وقت كفاليتا وانجي بمهنكي باشتر بويه لبليه نجاي وي قوناغا قمرود خوازه يعني بري دماكي الكردستان باشور بوم ديسه لهنكي اب مثلا ما بحث كر بهنكي كسي يقود مليار دخبتن مكو باش مكو انا جارنا جي برسك لدنياي شيد به مرد خوازه قفين بك كاغو كرد لسر تشد بيشن تبي بسر كردستان تبي تدبين الرقص وديلان ونظام بشوهيتي هر سر كورسات عيني تشتهر ايدن برنامج قشيد بينشي جارنا او برسي قمرة ليد قررت برسفي وان نابينه تمجبور بري خود ده عربية تبري خود ده الجزيرة تبري خود ده BBC تبري خود ده فانيدن يعني بما كردشي هنا كي ام بحوجتن وازبيجم او كادري مجي هي وامكاني مجي هي وام تاني قو بريارك بيستندن وام باوريه بخبينن قو امكارن كنالنا تشيكن جدرفي سينوري بارتيا جدرفي سينوري وقت بسياسة توج بين هناكي يعني أنا عم بين مثلا عربية أم قصدان بيجو سعودية كيد جيد ايجو في مثلا نزان ببينا احس الزبزو جزيره مثلا تدبي قطر بلكي بري دماكي تدي قال لك قوتن سروان هاتن قوتن بمبشي بويري مصري وتونس هناكي خو هارتن يعني بما ام كردشي ام بحوجتي تشتكي ولونه حوجتي قوك مثلا يكجي قود آزاد بن قود فكري تبيجي تنرينا خبيجي ونرينا آلهم بديته ونرينا ويورتي بفي شكلي ايقول بانكو داريبك يعني تشتكي جي دقي تشتكي ودور دبن جي باوريه وقتها فلان كانالي قوتيه يعني حتى كسي ديجي قو في مسألة قو هناكي دقرن إجا أفايا بمهنكي قريداي وقت مقود برياري بمثلا كوادر از بيجم كوادر مهن نقولتن انا شخو تم مرة قار باشتر بك مرة تم نقانع بالشيء يقول جمرو لبلي يعني هناكي قمره خوش بين مسألة نطرسين وريفك وقتها تريفك يجي قال لك بروبلم ايه قد بن بشوي كي توج قمره دبيني وقتها بين مناقشه كرن وشاغي تشارجي جير تيديتن وراح ترمرد مشي قافكو ام بحثا كردين رفند دكن ما بس ما همو كردن لدرفاي كردستاننا كردن بغداد اسطنبول وشامي كردن مصر وكردن ولاتين سوفيتا بري افتني چن نموننا تا چه قوناغه كردستان تيفي دكاربويا خوبگينا وان كردان ولا كردستان تيفي وك چاوي ما يعني اس جحمو تلفزيون كردي پرتج كردستان تيفي جبركو هم جوالات من درتي هم روحي ملاتي مني سريا سرخابوني درتي اس بيروستكم سال وگرا وان بيروستكم يعني تشتكم مدخواست كردستان تيفي حتى انها زيادة نكت يناف كردن سوفيتا بري اس حزدكم ريبورتاج قازاخستان جورجستان ارمنستان تشيكن حتى كردي تركمانيا جي وراجي هنا كردنا
بلکی اف هف پیوین کردستان تیوی وانا حشار که او کرده خراسان اینه وقت دم شاه عباس دا قرن 16 شاه عباس آنیا حدود ایران بپارزن وانا جور خاگیهان دنه ترکمنستانه ایجا وانا هنک جوانا کرد مانه اللي هر چوینا کردستان تیوی وی وانا حشار که و وانا تزانی يعني تشتكي برمزنك مري تلفزيون ولات خورا هف بيفينا بكين و از باورم که اف کیمانیا از نزانم او کیمانی جنینه لی زیده گوه بدنه کرده عالیمه اگر لازم به اجید کارم آلی کاریات تبکم ام هرم بکرن ناو واندرا و کرده هری باش ورمانه عیرن يعني ورن نا از ترى دبيفم 108 سال از جوالات قدر كتمه از لگنداجين امامه يعني كردي ما حمو آن وك منن ام جمن شترن ميديا ازاد ويك ابيت خوشويستي هبي بو خاكو و علای كردستان برای من وزور گرینگه بلام اگه مثلا لانه لوازه كان جارش تبلم ابي انسان لميديا كرديا سنتر به يعني ابي بسویدی خود زنی پیلن دونسمو منی خونه مثلا که یعنی انسانی که نورمال لکومالگای لزاخو لدوهوک لسلمانی ابی تو سری او که برین پیوستی او چیه پیوستی او جیانی روزانه مثلا سکریت برین او چی پیلن آسایش اوشتانه بلام لقل اوشا احتیاجاتی که روحی انسان هست میدیای کردی تا استاد دنی یعنی نشوت ناو احتیاجاتی روحی انسانه و انسانی کرده احتياجات الروحية كما سنبون منا إما يكساني جنوبيا مانه لكردستان أما قرفتي كزور قوريه تو نتواني ميديا كردي تأسا نتواني بقولي باز لو كيش الدرونيا نبكاد أو كيش الروحية نبكاد كجنج كردي تاعي بكسو كراو كجورة صالي تاعي بكسو كراو أم احتياجات بتهيبتي سربستي تاكس سال كردستان مثلا ميديا كردي زور نتواني سربستي تاكس باز سربستي تاكس ناكا اما زور خرابه مثلا يعني زور ناچت ناوي زور قولنا بوتو هين هي برنامج هي مقالات عقام لو هي بلان بشويك بشتي كبلي اما او بها بنمايك ام قناه تلفزيوني لسر وستاوا او زور كما يعني اونيه اماش بالراي من كلينك بيقول كريتو جوان نرینان دا دیار دکه کدناف کردان دا گلک کادر هنه و دکارن بکارکی راگهاندنه پیشهی گلکی بلنجی رابن دزگاه راگهاندن کردان نزدیکی هزین سیاسی نه لی پیدویا کردستانیان به دزگاه نه هنه که بسر دولت وابن. اگر دزگاه راگهاندن کردان پیدوین بینران تیر نکن دی بینر بری خوابدن دزگاه راگهاندن ولاتین دن وکو چاواتی گوتن اگر ولاتک نکاره به لشگر خوا تیر خارن بکه دی مجبور بمینه که لشگر داگرکران تیر خارن بکه. سالیادا کردستان تیوی لهمو بینران و کارمندین کردستان تیوی پیروز به.